spakuje mediteranski duh, stotine sati rada i strast prema plesu, granice prestaju da postoje. Daleki ostravski ritam odjeknuo je vrnjačkom promenadom kada je karnevalska grupa Tim Neta sa Malte prvi put došla da učestvuje na vrnjački karneval. Here yes, but in Serbia no. Ovde smo prvi put, ali u Srbiji smo već nastupali. Pre 3 godine bili smo u Šapcu. Plesali smo na njihovom karnevalu u septembru, a ovde smo prvi put. Zašto ste se odlučile da dođete ovde? Zato što volimo Srbiju. Prvi put kad smo došle, sve nam se svidelo. Svidela nam se rakija, ljudi takođe. Kad su nas pitali da dođemo ponovo, nismo odbile. Tim Neta uspešno nastupa nekoliko godina. Dolaze iz Nadura, mesta koje je na Malti i u svetu čuveno po specifičnom karnevalu. Dok je zvanični deo karnevala na Malti pun boja i koreografija, njihov lokalni karneval u Naduru posle zalaska sunca postaje spontani karneval pod maskama, poznat po satiri i tradiciji. We are 14 people. Ima nas 40 u grupi trenutno. Obično nas je više, ali ove godine nas je 40 došlo ovde da plešemo. Svake godine dolaze drugačiji sastav. Naš karneval je u februaru i za njega se spremamo od septembra, tačnije pripreme počinju godinu dana ranije, tako da su u septembru svi kostimi spremni za sledeću godinu. Kostimi grupe Neta prate visoke standarde uličnih i scenskih karnevala. Svake godine kostimi su drugačiji, tematski raznoliki sa bogatom dekoracijom i bez obzira na masivnost i estetiku, svi kostimi su namenski krojeni tako da plesačima pružaju maksimalnu mobilnost tokom izvođenja složenih formacija na otvorenom prostoru. For example, this year is like animals. Na primjer, ove godine tema su životinje. Prošle godine bile smo zmajevi, beli šetači. Pretprošle godine bile smo boje. Svaka godina je drugačija i veoma je uzbudljivo biti deo toga. And it's very exciting to do every year. And you are what kind of animal? A koja si ti životinja? Ja sam lav, ali sam skinula grivu zbog vrućine. Dobro, imamo lavove, tigrove... Lavove, jaguare, zebre i afrikanke. Yes, there's the Africans and Daniela. The age group is different. Svaka grupa je drugačija. Počinjemo sa plesačima od 16 godina, a imamo i ljude u 40. i 50. Svi smo različito građeni i sve smo lepe na svoj način i to je ono što našu grupu čini posebnom. Zbog svih tih razlika i ples je lepši i predivno je biti deo svega ovoga i mi sve volimo što smo deo ove grupe. It's amazing to dance and be part of this. Ples ove karnevalske trupe je veoma energičan, prilagođen uličnim nastupima i velikim scenskim spektaklima. Njihov stil kombinuje moderne ritmove sa tradicionalnim karnevalskim duhom Malte, a sve su to prikazali u našoj banji.